Thokozani bogogo, thokozani makhehla, kushintsha ngizomhlaba avula emzini namanye amadoda. NguSolomon kanti phansi la Eastern Cape. Ngise-Flagstaff ngiselisikiseke igodlo zimbili ukhumbuleke lalela ngikuzela nento esebasizile abanye abantu kusukela lo nyaka oqala. Ngireleasile from 4 bar phela ngathi mina ziyakwenzeka izinto kunama product emakhehla for those abangakhona ukufikelela senze okuninzi esigodlweni lokukhulu ukujulile. Whoever you at noma ukuphi siyakhoriyela lalela lana nginovala mazibuko intelezi nomathinta nangu uvala mazibuko for those abathi mina mkhulu nginezitha phonyoka abemphethe indoda enkulu yenza izinto zenzeke intelezi ayikhambe ijaji lamajaji uyabona lana ngifuna ungqumele bese yaphalaza ngifuna ungqumele yaphalaza njoba umeli ukhuluma ugcina uluzi case yeclient yakho ngifuna ungisebenzele na into ezokusebenzela isithunzi kahle nokukhuluma kuzwakale ngoba siyabazi phela amameli bathusta bathi kwizinto ngifuna ithathekele intelezi lana wenza into lesimple ugayo kadula uyagquma uyaphalaza if umuntu onesichitho longalali kahle lophupha kabi longenaso even isithunzi bokoko namakhehla try this is too powerful ube serious ukhumbule uma usebenza imithi yami ngifuna wena ube serious kunezinto ke ozoziyekela nje iphokhi ngulu bangayifuni ucansi umuntu esifazane no even sayo kuma period no ngakumba uma usedla lentelezi le yempi lentelezi le yesithunzi ngisho noma ukuvalwe kanjani nebusiness une-tuck shop awusena sithunzi emsebenzini une-table une-salon try this iyodwa kanje i-250 uma ukude siyakhuriyela ngeke lozofaka imali courier phela singafunda nomqondo ifavor enkulu le khandiwe la lami yaqhuma uphalaze ukhulume angifuni ukukhulumiseka kwengane afuna ukukhulume ujulile lo mthi lona nogquma ngawo uyakwazi ukugquma ngawo ngobusuku ngo12 uphi alarm ngo12 ebusuku ukhulumise bese yavuka ekseni bese yaphalaza ngithi mawuphalaza mina awudingi even 20 liter amajaka u2 u5 liter alright u5 liter alright phuze bese yakhipha uzothi umnyango kwazi mina ukuphalaza mkhulu no is fine bokho namakhehla qhuma ugeze ukhumbuleke ngo12 moyenza lento umuthanda ngoba ngo12 unama spirit la right kulapho kufika khona ikhathi zobunzima kulapho kuliwa khona kodwa ke even before ulala is fine ungasebenzi as long usebusuku uyiqhumele la right uvala mazibuko intelezi kukhandiwe bokho namakhehla unechitho bakunabantu abanechitho in and out kumele ke mawuzongena kwinto yenhlanhla uqala uclean ulwe kunezinto ozozithonga uma usebenzisa le nto le userious ujulile ngizozwa ngawe into engifuna i-testimony bese siza la umathinta ke lo umathinta udliwa umathinta wathinta izinto zenzeka kwakhe ngino penetrate nabangazange bapenetrate besithi bafuna ukulungela judge lamajaji ugayiwe kunokhubalo lelikhona ngaphakathi kwela kamhlonisho umathinta uphalazo I need wena ube nama coins la u7 imali lomhlophe bese ungikhanyisela eduze kwendishi yakho ekomi yakho i-candle eyellow lenje uyikhanyise lapha eduze kwendishi bese ungikhelela icephe esidlangalo ahlupha ke lamafuni bese ungikhelela icephe lelesidlangala full spoon ufake emanzini lashisayo bese uthatha lama coin ufake inside you bath umzimba wonke ukhuluma ngemali ukhuluma ngenhlanhla wena ukuthanda ama blesser wena ufuna ukuvuka nje wile wena ufuna ama client left right and center into zakho ziphakama try this ubili kunje u500 rand lalela ke into ezokwenzeka nosebenzisa lama coins before uyochitha ngicela ungikhiphela wona unguyisele la inside ngesikhathi esemanzi formula wafake la umathinta ugeza ngaye only uyakwazi ukugquma uphinde ugeze ama coins wakhiphela phakathi ugeze ukhulume ngemali ukhulume nganto yonke lenhle uzothi mkhulu ngizokhuluma ngemali kanjani mina ngingasebenzi ukhuluma kanjani mina ngemali ngaphansi no it's fine lento iqaqa kwenzeka noma yini nansi number 072 744 7804 MTN 078 642 7712 nayi khombo
ziyenzeka izinto, bayayazi asebesebenzisile ziyenzeka. Ngifuna i-testimony, ngifuna ngosebenzise lokho zokuhlukile. Umathinti wenhlanhla, umathinti ulokhuzana uvala mazibuko iyasetyenzwa nje. Ukhumbule uSolomon negodla eziyi-2 eFlagstaff naseMsikisini, kuyadepend ukuthi ungibhuka ufuna ukubaphi wena. Thokozani abaphila abantu, kuningi engisazokuchaza ngoba kuhlukile la, kuyanyiwa bogogo ngendlela right. Amen.